Tekanyetso kabo ya ngwaga wa matlotlo wa ngwagole e ne e bitsa dibilione di le 80 go solofela fa matlole a beilweng a tekanyetso kabo ya ga jaanong a tlile go tsotsoletsa ikonomi selegae le go tlhabolola ditirelo. Overall, the provincial expenditure allocation will increase from the 78.1 billion in the adjustment budget of 22-23 to 79.1 billion in 23-24, then grows to 80.4 billion in 24-25, and further increases to 83.4 billion in 25-26 financial years. Ka bagare diperesente tsa dituelo tsa badiri ba puso di tlhatlogetse kwa godimo mo letlheng la ga jaana la matlotlo. Kokoanotheomolao EFF le FF Plus ba re madi a tshwanetse go dirisiwa go rarabolola dikgwetlho. Loje a di boletseng tsa tšhelete ke tšhelete no tsala a present mara ga bona plan e bontshang ga botse gore tšhelete e ba tlo e shumisha ka nneng bja. The budget, a lot of money is available for the province, allocated in different projects, which we are looking forward to. But is there really change from last year to this year? Mo nakong e nngwe badiri ba mokgatlho wa Nehau ba dirile ditshupetso kwa ntle ga moago wa kokoanotheomolao. It's not like we have broken any building. It's not like we have killed anyone. I mean, a stone is something that you can just kick away if you wanted to. Lefapha la tsweletso ya ikonomi selegae le abetswe bilione phegelwana 4 ya diranta go akaretsa dimilione di le 20 tsa go netefatsa tlhabologo kwa lefelong le kgethegileng la ikonomi la Musina Makhado Special Economic Zone fa lefapha la tlhabololo loago le abetswe bilione phegelwana robongwe ya diranta. Ke Katlego Nyoni wa dikgang tsa SABC Lebowakgomo.